kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bah subscribe na manta MP ka Lok Sabha na Shillong ubadairu President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H Pala ulakan tho teng yak sarkar halor ke jingweng no jong ke seng hanyu term National Liberation Council HNLC na kami jong ke jing ekren nyesung ulong bak sarkar BJP hadalhi bat kumju hakene ke jela kam syam lashim khia satya ya ke jing terwa jong ke HNLC bat kam patiau ya ke jing don kam jong ke than chetai lam ngi ulong ba ke seng kongres kabadon hakaliang persya ha ke jela kam don benta ha ke jing ekren bat kam don ke jing tip ai halor kimat ba ke HNLC kalabu badawa nakaliang unong elam ke kongres ulong ba kidon ar benta kata lada kisuan pendem kidon da kiwai kikendon banle bat lada kiwan yakren singothu kat kum gariti sencar kadon da kumwai kelenti bat ke sarkar kam dai ban penmi daw penban handai kadai ban ya syakman ban penti kena ban la ban pen urlong ya kecing kerenya sung ulong ba ke sarkar kadai ban ya tai sanibha shwa ya kecing dawa balabu da keseng HNLC namar barok kila ban long da kecing yakren singothu lada ke sarkar Kasim kia sishan ya kekam ulong balada hapan weng ya kita kimukot duma persya ya gidekot ke HNLC ru kidon bun ki kendon ki bahaban bun uba Vincent H Pala ulpen paru ba ukrshan ya kecing kering suk cong ke HNLC hapdeng kanu kecing dawa namar kum kecai meri barit kwa syuk ban yoi ya kecing snam ha kejuk kupor ulakan tujur ya ke HNLC bahkan ya syak bat bakam dai ban rai kerki ban weng no nakami cho kecing kernya suk